tuwe ku break down kana tuwe kuretera mantu ja mibango je na kinya mibango era babangite ja thirikari niriku mibango era bakinyanirite ja thirikari niriku na nkoroki nembi bakubangira Kenya no ntukagita kare Kenya kwanza bathiurunka muno batongeretwe ni Rais William Ruto nibombere kwithirwa bakira Kenya mawira ne kithumba mawira ne jaja nijo tukwenda kuthwa tukiariria ntuko ya narua na tawithire kire ategeri bage karo ntuko ya narua tukomba kwithirwa tukitiria mubango je kidogo kenda tukuretera atongerie baku bomba kuthwa bokiarania nabo na gwatuika kinya we na kiuri nombe kuthwa kiarania 240188 na nkoroki kinya ni nkethirwa nkiuria biuria bire bionthema umbete kwithirwa kimboria na kinya waziri ombe kwithirwa agitwira mantu department yewe ya urimi nembio yongwa athithitie na nembia kubangira Meru na kinya Kenya kwa ujumla na we PS Mugambi areja mantu jege mito ndene ya county ya Meru na biure bingi bionthe karibu sana kiremo bango John tuko ya Narua gampamberie gategate aja waziri karibu sana ambokethie Mumeru ibo ya county na nko ya Kanyaka ukethia Amiru bonde onarabari bategete TV ya Weru na batuthikirite ki Weru FM na tuyite ano ndutukenda kana tukomba kwaraniria nikenda bamenya thirikari yetu ya national government mibango ira twinayo gwita mbere tene miaka 5 na yara yangi tumbite kuthithia kuma William Ruto ekuthurwa rais ndene the last 16 months na nkuthwania kirwaria ru tukomba kuthomethia Amiru na pia tuibe feedback kiribo braba kuona tutithithitie na brabenda tuthithia na ya tuthithitie butumbo ya thithia mbeta so I think kinini forum mwembe nikenda tukomba kwaraniria na karibu sana bwana PS karibu sana mbokethie Mumeru na mutegeri wa Weru TV na muthikiri wa Weru FM Amiru bonde na raburi nkobukethia ogorobo bonarua na nkabwira karibu mono kiri Narua ogoro kiri tukwaria na babwe ki manto ya mibango ya thirikari irereo ya maendeleo gwitikiria kana gukurukira kiri iratuwita MTP4 na Vision 2030 ya thirikari yetu ya Kenya ya kumba gutethia nthiguru yetu ya Kenya kumikia mbere kuma aria turi na nkubwira Narua twaranirie kimanto jaraja na ya imbere yetu na yange jonda ya tukomba kubwariria nikenda bukaiwa bwina knowledge kana bwina umenyo bwa manto jaraja imbere yenu ibwega muno na kairi ngobukethia muno na oro Narua ibwega sana waziri nkiamberia na ugwe maybe MTP4 kana fourth medium term plan ije ni mbio yongwa kire Mumeru ombe kuthirwa akielewa imbio yongwa bwa launchere kato mi launch arwari na fourth medium term plan ni bubango yurio kuringana na thirikari ya Kenya kwanza nikenda tukomba kwa achieve Vision 2030 Vision 2030 ni arera pillars tofauti netire kuimplement wana phases ya miaka 5 kiu kiri last phase implementation ya Vision 2030 medium term plan iri objective kana nimbi tukwendo achieve kimupango na you number 1 twibangite nikenda tukethira tumba kuthiria mpara number 2 kenda tumba kunisha foreign imbalance foreign currency imbalance non tuburo kona mbecha ira tutumaira cietu cia kigeni kana foreign reserve cietu muno tusituma ome non tubakweria kura kana singi yetu ya Kenya ni utatisho muno non tuba balance of payments ira tuthitha cia ome ni kana balance of trade where is skewed kana is to the advantage ya our trading partners so tukweria ku reduce utumba buko ngomba kuthembeta tuthiria mpara tureta mantu ya inclusive growth na ukuria anto bonde pari umwe so ya imantu yamwe yara tukweria wa achieve through the medium term plan na yo mubango tukureterete antu ruhari benda bamenya objective na tumuzira twina buy in kana antu batu kwariria baumba kuun up project kana plan no ntutumba kuthithiki thirikari yongwa itina ownership ya public so you got an opportunity ya wikiria antu baba menya bubu twenda kuthiria mpara twenda kunicia
loss yetu ya foreign currency yotumana na nantu bombokurani omwe so kwa chief plan yiyi no lazima tuende liberate ya thirikari na tumebura ngwika ikafikiwa twetumaira wananchi baibo bongwa ndenda kwa an example rira tukua tuthiria mpara tumba kuthiria mpara atia kana why number 1 kimubango thirikari gikuthiria mpara ndenda kuwa mubango ratwibangite ningucokeria arimi muno beto bakenya nkatho nundu ndewito obisine ya ministry iturenjistite arimi 6.4 million so tukenda wa chief plan ya kuthiria mpara tuguri lazima tumiki targeted interventions na kuthia targeted interventions cio arimi na kena mpara ethira tumenya arimi betu ibana inabari nimbi barima nimbi tumbo ba support yabyo kenda batuciarithia bira tukwenda so through kuregister arimi na ndate hutu inayo nione ndi tukumya toba fertilizer yontura tweyana twaba ambeu bakaomba tuciarithia into bira tukwenda so priority ya mbere na kenda tumba kwitha twistibu ikenda tumbo ciarithia bietu bya utugana kikuhariria for example kuwa ku strengthen currency yetu na kumbalance foreign currency itikaure we want kana mupango thirikari iwa we increase exports we ku increase exports ni ntobira to maome no tutukare wana dola na ku reduce imports na chio ni ntobia bio ndetu itache ku maome tu thuika tutewetia ringi kana twiri cha bika imuno nikenda dola turiha either within Kenya so to achieve plan you we have to increase exports reduce imports kenda tu na more currency ya kigeni ira guthe circulate yau na nio kutuna different value chains ira bautu to focus on ya thirikari na yonto number 1 kwenda achieve mantu ya kukusa mantu ya sector tu for example emayan chai itunguru exports sietu se mayan kumaria thirikari atonye kuma bilioni 139 to 196 billion 180 billion i foreign earnings a 16 billion nira to consume it to na wendia ba mayani ndene ya Kenya so in that area we are doing very well ke program irandi through utumira arimi batu inabo kenda tayetu babo onde arimi boye te fertilizer ya tureya na this season itu abana nkairo muntu sunflower to abana nkaira kenda wa handa mpempe kwa handa sunflower na the wa India ni kenda wa handa sunflower tumba kuketha mauta ya tuturawitie kuma o me Kenya yari wani antu na the same time matiari wa inya sunflower kana itawata kimiru sunflower ni otokwela we sunflower ipame inya tuma mauta kintu matiari ya yo thitha cha syndicate ito syndicate era na yo twametumira kuthithia ni mofind kenda ng'ombe cietu ciumba kuona irio so I plan ibangi na we that twaketha mauta ya mahinge through wandi ba sunflower tutetia mauta ome so twa save mbeca ira twa save mbeca ira matiari ya twa inya irio bya ng'ombe tuna irio bya ng'ombe bietu twa increase milk production ibo ma tuna plan e ku move liter 500 kuma 5.1 billion to 11 billion so program wetu ukarin nayo ni kweleza hantu mupangilio na strategy ira irio na ukiona tukithia manto yo ndai to create room ya kuandika antu kana antu bengi no ngwene nontu part of the plan na agenda yeye iko create 1.2 million jobs every year so rato to open up space yorimi kwa andi wa sunflower bwa majani chai to create employment rato kwa andi value ke value chini tu nacho kada yonto to wani upaki wa chai na mandu yangi to create opportunities sia antu kuritangwe rato kuhongera land and crop production kumanya kiri karenjira to nacho kenda to produce enough food for ourselves it means we have put other people into employment na ko variable kinyoka ile locally
to understand transformation ira agriculture yomba kureta in society utie muntu ina munda atandika muntu mwe bairi so whenever muntu mwa kongela ike mwezi yawe kana yiri that is an opportunity for someone else to get employment. Now as you create employment you're also increasing production ya irio bya batu tukwenda and finally tukaomba wa achieve agenda ya kuinyiria usia irio bote tuingwa tumekire haibu ira ya over reliance on imports especially ya irio ne otokuo tukwimisa nonde betu kuringa nonto tutebwiri kwitha twita ya mbeca cietu cia kigeni ome yet Kenya murungu na metharimite na muthetu mwe na mbura ni kuya ituskwinja mambo au ya kurima irio ni kenda tureka witia irio kiome nondo tombo bikuria ndende yetu. Okay, bwana PS MTP4 ije maybe buke come up nayo mbere kinyabo launch bo consultre both the national county stakeholders kaibao bo karire abonde ja thirikari bomba kuthwa buke come up na this plan. Iboya sana na kambuge atri MTP4 ije te thirikari yake. MTP4 ije ne ya antobonde ba Kenya. Kuma national government, county government, na all the people of Kenya. Consultations, ya dhidhirwe ki antobonde, tuambirite na ba treasury, boba dhidhe ya coordination. State Department of Planning and Economic Planning, boba dhidhe ya the coordination of the activity ije. Watuikaja kuna ministries cia thirikari kuna agencies kana ija tuta mashirika ya thirikari kwacoka gwatuika kuna commissions ida tuwa independent commissions tuwekana ni kama kindu ta commission that is Electoral Commission of Kenya bau bonde mabakendra iba kuitwa monya na monya beja kuga natia tumba gwita na mbere kana nata tumba kuthithia mubango yetu ikurura jau kutha kuna county government na ya consultant ika consultant at different levels all the 47 counties cha Kenya eji county mene mwe mirongo ina na muwanja wote county titawa negeta ikariungerwa ikorwa maoni jao uraba kuona ukari na mono wananchi kutha kuna opinion leaders Tamiru kutha kwina njuri ncheke bakorwa kana bungo bagashangira bakorwa au nutu enda gukara na opinion leaders business and ba biashara barabo maibo benda bakiomba gushanga kana kuwa ura maoni jao jara benda jethwa jari giplanira ya thirikari kana giplanira ya Kenya na mantu ya jonde maje kwamwe ikathithia jura jwetwa mupango na gucoka ukatha kwina validation no bere kuna validation kuna sector working group ura kumina sector working group watu kada kuri antwara ba infrastructure kana akanya bara ba concern ita manduja infrastructure barabara kana stima ba bena gikundi kiao bakuwa ki infrastructure kana ki msingi nimbi pokona ni umbu ya Kenya je mbere kana imanto ya kujomba kuvivwa jaga twikia wange ukaja kuja kire agriculture which is our backbone na ni Kenya mono watu depend na agriculture na bakwa urimi bobo na bobo ya bobo na bobo ibo kwenda kusupport ojo bakenda bena maoni jao jonde jaga kwamwe jaga jaga we kwamwe jonde tukanidira ito validation national validation area stakeholders brabonde bomba kujamwe bakauga bakalomera mantionde ja baugire bakawa kweli ojo da utugire lakini kila kine tumyaja mono itumenya atiri MTP eje tukuthithia narua kana eje tuku ya ronjero ni president the other day in March 21st of March kwa ina draft ya thithetwe lakini tuona ndio na administration ingi njero after 2022 election na administration eje ya thirikari ya Dr. William Ruto ina manifesto era yenderwe akenya bauga unio tukuthura na akenya ba mithura kwa MTP eje ithithetwe na ya aligned ya tegera ki ya aligned kenda ya riria
yareria manifesto na manifesto ira akenya bugire no bakwenda na au nande ikumenya kuthithwa u na validation ethithwa na nikyo tukuga turi na plan gwitwa MTP na MTP eje ni araindikire manifesto Kenya Kwanza na nuje manifesto ya Kenya Kwanza yarairia muno bio bottom up economic transformation na iu nande ni otweneo ya kumba gwichande guruje mbere kuma narua miaka ingi irio itano mwaka 19 that is 2027 kintu kira mpombo kwira each eje MTP eje irianza ki vision 2030 na vision 2030 ne thiretwe na MTP eje niyo inya na niyo ya muthia kuma una ndi tukaga tugithia vision yingi ya gwikia Kenya na mbere na au niyo turi na Kenya na Meru beto bagwikumenya no turi au bwega waziri maybe mtu no achurie nyamwereje execute ate kuma nturene ititie no ntubogire bottom up na nate kwa line maybe na manifesto eje execute ate maturene na kimwananchi. You see, in terms of execution ya manifesto ya Kenya Kwanza, muntu aina part yawe ya kuplay ai Mkenya. Nonto government kana administration hii na identify tena yaka simplify for us to achieve the greater vision ya 2030, for us to be able to achieve kana kundeliver promise ira iki Kenya Kwanza manifesto kiri Kenya kuri mantu tubwiri kuthithia. Number one, this manifesto yetu ni kariko ya financing ni kwenda mbesa kurita ngui chionde tukwira, and that is why ukuona na nyankari india tukuwa kenda mantu yao yombikana kwa thitu here antu tuhaba medical cover ya Kenya medical cover itumba kuonekana kitina mbesa sheria ni kurukitwe na what we need now is money to finance the acquisition ya health care for everyone. So lazima under the economic pillar yetu tumene atatu finance mantu financing of government programs ya financial through multilateral lenders ya financial through tax ya Kenya bongwa na kenda tumba kwithia twi sovereign kenda twithia twina heshima yetu igiondo tukuwa pautu tukuromba Mukenya wende ndikenda tumba kundeliver on this plan. We have to own our country, we have to come out strongly to we want to reclaim heshima ya Kenya back na kureclaim heshima ya Kenya back we have to pay taxes. Why are we paying taxes? No to ya PS tu kama fora munera itubonerie plan ya thirikari ki mauntu na yare kwenda kuthithiria Meru na twandikwa barabara cionthe twandika mantu anduyi na mantu maingi. So the question that comes bwantu ba Meru ibo kwenda barabara ibo thithio bondo itawa berayi bakwayi of course ibo kwenda nduyi ciekirwa ibo kwenda security then na ibo kwenda arimu bandikwa of course. So now kiuria ni atiri kwa tu mantu yayo ndibo kwenda bakaka bakandikwa utheri mbesa ni kwendekana. So bautu tururomba nontu wirane twekanire na tuwire tukwenda mbesa tunankere ni mbesa tubuthithirira bwire twetekaniririe iri ugo tweka bweturia kiuria mithika we minister wa agriculture na livestock development itwabunenkere taxes yetu ibo atwire for example watu change mburindi cietu cia ng'ombe ni atabuthithia thirikari uchenja mburindi itwetekana ibo kwenda uchenja ng'ombe cietu kenda tumboka meri ari ringi mibango thirikari rabwikirite ri ni iriku kenda ng'ombe cietu ciumba kumeri ari ringi at that stage bwana nkana no part of implementation Mukenya hatu ambesa ilo tugea tukwire for us no tunanka ambesa tunanbi Mburindi improvement program tuna 2 million straws of bull semen ku inseminate kongoni chonde tuichinje in the next phase tuirite ke kumaria lite mwe ikinya lite 3 lite 5
kira ni baba already existing ng'ombe imbega tububuri takumania kiu chance 50-50 na wikira ng'ombe kinde wa itishua tubua 60 semen ira wa mekira ng'ombe ukamenya ya ciara eifa which means chances iri haya. So that's what we want to do with the money ira wa tunenkira. Now tukuri nende no tunenkira nawe tuucokerio kira tukuhariria tutena tuwenda kuthiria mpara no tu part of agenda. Yes. Wewe mu Kenya responsible utunenkera tax yeku tukunenkera fertilizer kou rema mpempe oryo ciakunyire tunenkera ingi 20 tumbe kurera babangi tukwa sunflower tutikuritie iyo theri itori makwaku ciukura tuinye mauta wendie wone mbeca no tugure pesa bottom up economic transformation agenda ikuma nthi twititie ru na toi pesa mfukoni. So watu wa mbeca in return ukunenkera support iraumba through government environment ya provide the environment for everyone na support iro kwenda kendo support yo thirikari yongwa kwa chief plan yayo nontu is a people driven approach or plan na Kenya is has. Yes. Kenya kumechenjia ni batwi so kuondeliva manifesto kana plan yetu kwero yo play thirikari national kwena county government not in the plan to kuitia au nya county governments siumba kueleza their CIDPs the county integrated development plans tona bura sikusia line na better agenda na finally reiko answer to the question ya realization of vision 2030. So plan A ni inclusive, everybody has his role to play. Don't for example kwa tu bona mbeca utumba kuona mbeca utikuritangwi honestly kenda mbeca cionekana katugera ntu bonthe iteni buritengwi na kwa thoye muritingwi wetu kwa example murimio mayani takwa support yurimine bwaku bo mayani tariki 19 I'm going to launch and the president when yoko weshima ya ku launch the first Kenyan brand ya mayani ya Kenya tuita chai gold for export on 19th na bubu takinyura ringi so turira anto watu tetheria njireu na fertilizer nye subsidy to yanite ke majani na nya itaumite China kweli kulunenkanira kuswa market majani chai na ndirari bi China na ndona the first 5 million kilograms sia majani utomaome doku improve more access to markets kenda more mirasi then to more subsidy to increase production singia to kenda market na maciara ye €80 twarura market na bo murimi akona akona mbeca na tukaanza to the question ya pesa mfukoni na tukaanza the question ya increase exports no ndicho tukwenda utumara nyingi muno na tuka reduce imports and hence realizing agenda yetu ya MTP4 ya bottom up economic transformation agenda ni kwanza ndiso mantu ya kaya ku talk to one another ya linked so that is why kimosema you today tukwendete ku sensitize antu and it's a constitutional dictate that omondo ya onda bukuthithia bukainivuvu antu no ntu ibo ene mantu ya katwe nafasi of privilege kuserve wananchi for now and we can only serve them kuringa na sheria burekari no vai involve non tumantu ya niyo so ku nafasi la twenio na antu be yanire opportunity yo tawalwa ni Kenya kwanza ikuromba tuthikanire tuelewane. I know we are in very challenging times. Yes, we are. And because we are in very challenging times, no lazima tuwe some bit of sacrifice now kenda tumba kuirua into the future. Na karomba ati wananchi tuwebele hawa huku kari. Naiba kuona mantu yoho itukuthithia bura yakari. Let us really be willing to sacrifice now kenda in the future
twithira tu wiritwe na ndirigwo nontu when this administration took power kana office Yes. mantu yathuki muno karemi nteiwa ndi aibu nenge ya wita kuromba iriome na ndeta rimwe ndaromba iriome antu bambira tutikwa nontu nyantu betu nya tubatinyiri kana tutikwa tutuampara na yet when you come back antu beterete. Yes. So that is a situation tenda twikinya ringi na ngai no tumwire nskatho no tukwethe ontumbura na atwete na intervention atwikirite ni ciumite twaciarithia. For example, we have enough stock ya main ya mpempe riu tutikuromba tutugitia mpempe ome ira nkwenda tuwakoni imucere no tumucere is a substitute ya mahindi ya mpempe ne ira nkwenda tuwakavyo nabyo ni mantu ya witi nonto antu barita chapati muno ku Kenya na nkano na itwena 116,000 hectares ira tukwenda kuongera michere nkano nikenda tukomba kuinyiria buru ngai atutethia ile mbure kendelea hau wananchi batu nengra woti plan yetu ya kusort out problem ya Kenya ile on course na tu forecast na tutino obwa tukandelea mbati we require support from our farmers na dango romba support tena muromo wake by way of action. Yes. Toyambia tobera tuteni munde ni ara turimento fulani twathe tukuheria kurwa na issues ya climate change gana tumba kuona mbura na rera riri ha tugaruyo tuemiru rwa hari twitite kuhanda miti na CS Malonza ore in charge of this county ne yite kinyo thote kinya mwitu ne yatu twitite kuhanda warori we are responsible meru warori please shwa mutu yomwe kana ile tatu ina anda kwaku 15 billion trees ite handwa ni thirikari kana through CS yake kwita kiwanja imu Kenya wonde amenye responsibility ya kurestore mitu ndene Kenya ne mu Kenya wende no ntu hali yanga kana wa yabwa ya tugwira twinde the effects of climate change ni riro yondo kona flooding drought na our inaction today kana many years ago you want to in these effects so no we have a responsible administration area kwa ile na ikombo focus kuona into the future let us into the core ya radically to go to kwa fight problems in the future because we will be with our children a great nation in the future. Thank you. Bona PS au kiri mantwegi wa ndimbo metena that ere kiri plan yeje kwena ikundi biarema muitone ndene ya county ya Meru akurubo bezire mwanka waja baromba muno bauga CS wa mantujege mito na bere bakarema mitone kairi and yet bauga barema mitone bagite thatethagia at the same time bakaanda miti meimite benga Antoine area maybe antoba umba kuthiro kibera atia na kwena wiregiro maybe bagachoka mitone kana impio yongo na gitumi kiriko bwatumire kana bogere ikundi bibi around 7,000 people bakachoka kurima mitone kairi. Maybe maiki kwige kiba kuthirwa gitegerwa kama mbekuthirwa nkiuria CS kiuria kiu kia mito no mwanka tumbe kuthirwa tugichokera CS mukenya ro tutegete na kuria utoro ibumi muno na kuria plan yeje na ate ikethirwa kiba integrate yombe kuthirwa kiba reta amwe na ate ka uthiria mukenya murigo jwa utoro o thiura ngira plan ye ne reduce cost of living cost of living can reduce what? There are different ways to look at this question. Number one, government new support aremi by provision of subsidies. It has to support the production. To take a subsidy, it's your consume or support the production. Na kenda umenya through and kwa example nerantu wakuona through mbere mpa minister wa agriculture na story yetu ari nantu kabe yo amitwe kuria watu 5 billion mweri utambere otethia twekuya to change amount to rego support consumption to support production
tweana fertilizer. People were able to produce mpempe wara muntu ari na ki the first season tuma kumanya mpempe ira twaketha milioni 32 twakinya area 50. The second season twikuyana itwaitire mark enkunia 85 million 50 kilogram bag. So meaning kwa ile bwana trend ya movement ya prices serio tokumero bisi sukari ya uma 460. Non to interventions in the sugar sector. Yes. Sukari nyangara ya kuoria. Sukari 2 kilogram bag in below 230. Motu yankima yuma 230. Right now weta thokone weta supermarket hii kinya the most expensive wati mamutu wena shilingi ya 120 no kuona 2 kilogram. So intervention usio ngwa kechi yiri no kuona ngarama ya essential commodities ni namite tu woshorie oga kwa ilia dollar rate irabo exchange against Kenya shilling irare 160 urara 130. So it means the Kenyan shilling has strengthened. Yes. Na babo never did the imports iba go save shilingi 25 iraba ate ya ke importation no very dollar. Weta petrol station today mauta na to hambiririe iendelete kwinama. So plan ira tu eneo non tuwago dio stabilize shilingi usupport yore mina nkuruki ibobo andresete issue ya reduction ya cost of living ni kwende Kenya. But allow me we upia kenda tumba kuda tuwe more stable na tumba kwethira twinde tutekuiwa this eat ya ngarama witia. My advice is this that yobonga muntu muri miarari na post the most essential commodities ndene maisha ya binadamu na bia ta a lot of pain ni mantu ya irio no tushukuru wantu beta tukari ni support rimi na ni food tuke yato enamia the basic food items otia ndo kadira na nyamuno na tuinde tuke participate ke kongru irio you know baba thoma some bit of economics will tell you the forces for demand and supply is just fix our prices in a normal market economy. So talking to increase supply in the market, yes, it means automatically they kenama nonto there is a lot in the market. Ku increase idio in the market it will that to toke to remena winge to there to into winge. Yes. To mauria kenama. Two, kenado tiva a lot of pain. Equally we increase our revenue streams. To rely on mushara whether no andiki. Whether wewe murimi mpempe sio mio kiri mampempe no ntumabua yara waketha mpempe ya atiara ethea wina mburi cia kuigiri ethea wina ng'ombe cia kuigiri so ndinali mbeca ira wiketha mpempe ukendia kana ukathia weta ureria wakameria mucio ha ukawata ngukweku ukarange urie na mutu uthie ure nkima so meaning mbeca ira ukiomba kura utumira no ntubo kura into bingi ukumba wika kamunde ne karaga kuginya gethe ng'ombe imwe kana igiri ya to more save some money so whatever money you are saving is a big boost ke your domestic income utumba kuba so tugendelea tukahengera urimi twazo diversify we murimi wandikwe mwarimu we accountant ukeria kwima mpempe ku itunguru mboka sukuma. So you save mbesa. Yes. You kiride utakura mbi. The very essential commodities was on that money ukara fees easily and that would bring down pressure. Thank you. Bona PS now that Mike kwe guchokera ndenda munocho kikiure kiu kia mitu kwe na werigiro boa amiru bona baubangi bonde bare ma mitone bachoka mitone. Ibwaga mono kare na ura ngukwiraga turi a Kenya twina ngugi inene muno ya ku preserve mito yetu ku make sure mito yetu ni miega ni erothe for our generation ana beto na ana braba keja mbere batwe tumenye atiri bajojo
ibathithirie mito bataga mito ira na mito ikara bwega aciari betu bejira uu bongera although kwina distraction kidogo generation yetu kwija twatonya mitone we have done a lot of distraction kana twenyangia mito muno mito ira tweneo Kenya ni mikai muno iyi kai muno Kenya ni nene muno na nkakurikania uria Wangari Maathai augire mwako uria wetawa Professor Wangari Maathai augire atiri ara kwina mwito ino twina water tower na toka preserve water tower eu twina dunia eu ingi yonthe kuma aja mwanka gwita na bwa area ya kurima na gwitira ngugi na kurithia no twina ruji rwa tukamba kuthithia mwito na yoyo thai jora ukarikite mito na ije yetu ukeja kuthio kuma Kirinyaga ukeja Embu ukeja Tharaka Nithi ukeja South Imenti ukeja Imenta Central ara kuja kuthira mito ne thukitwe muno in North Imenti kithoka na nture gwitiria u gwitete boro irio uti mwito jureo na uragukarite au uragukarika au tukara kuimenyera batu amiro tuthithia ura mwito jwa jwa mau jwa karire mwanka wetau ukendera mwito jwa mau forest ijwa drain and destruction sheria yuga atiri kana kinyoga taga sheria ije ya baba ba Kenya Forest Service we murimi wanenkerwa kakua takara ukarima ubu ikurima mwaka jwa mbere jwa yirio kanda muti jwa ethatu ukaumira lakini atatu tukona gwikarika urithira murimi na kurima ara kinya miaka 10 miaka 15 na kurima ara mite ya ando ajo mojo za jore aja jonge joko jwe nara jonge jwe nara no tumite thero era twita gustora no kuigwa ukumbira bwego wambira atiri twina arimi 7,000 yes there are 7,000 baraba timwitone lakini nani ngakuria atiri twina 7,000 and really I feel for them lakini twina amiro bangana tukatagania amiro wake twina amiro bangana baba kundipenia mwitu juju mantu ja roji tumenyerea mwitu jutina miti rea mwitu jutina vegetation area uti water tower turenio ithima bietu bikathira miro yetu ikathira na tutethwa twina roji na twaga roji tetwinga kitwaga roji antu bakaga roji all the way Kenya baba ingi muno na nyomo na animals na bila byokarika mbura taije yurite nyingi uju watu agutena miti kena miti jitetheria rujura rusinki kana rutonya nthiguru na ruita rutetheria tuta aquifer kuthwa kwina ruji ruringi tumenye kinya ithima na ara kunde tutagete ruji ndujira tutagete miuro ikawa kwa una ndi tuciuria atiri na ata tukwenda turenda ku preserve mwito kana turenda kurima mwitune mwanka wu ugeja gwita mwito jojo especially jojo wa Imenti urito ketha mwanka na ara mirangine antu ibakurima igu kurima mirangine ndene na nonu ikianda wanau na mpempe tumenya atiri apart kuula kwina miti ukeja otaga njogu cia mwito jwa Mount Kenya maternity yao ina ire ikuruka irariku nau atukuthukia aja kithoka ira twita indigenous forest miti ire ya ontwire ni egutemwa tukirimaga tuciuria atiri gutwikite barabara mbere yetu ibathithirio batu twethra twina wasiri wa kirimo uju twina waja rentore kwa twina nthiguru very productive na ituthethe twi murungu tumenye mwito jo twekiria ya uju ikitharimo na no mwaka tukimenyere kenda bau bakeja mbere yetu kana nyuma yetu bakethiro na kibatethia kwou itutige kwenda ura tukomba gukara thaiji na turura tumba kwithwa twikaraga ruju kwou inisimbo ndikwira atiri temiro wake ikenya yonthe manto ya kurima mwitone atukuthiria na mito ivene mite ikianda wa mite na mite ikimenyairwa mite iria igatethia ki manto ya ugayotaga ki value chain ira wasiri omba kugira ya uju imwera ina value muno ni mito forestry kwithwa turi na mite mite iria ikauma mpao ikauma product ingi nyingi ikauma ugayotaga thaiji tutena mpao cia kungana
tuli import kuma othe kuma Congo na ndiguru nyingi muno kintu simple karatasi tutuna karatasi kaka tu import na tu import au waziri au ingugi to export tukwezana atwajana ngugi na ndi tushuri turenda atia twenda guthithia resource ije yetu ibwe na etuteria etuteria ku create ngugi etuteria ku create industries kana turenda ku continue kurima mungao na mungao yuyu turingi menyera tukona ruji tukarimange no tugira atire no mwanga twebwe tuna sacrifice for tomorrow muto junda twande mite o de mwankara na mirangine na nakwe kwenda mirangi twande mirangi tuchoke mirangi ure yakari na tutige kuona kenda turithia ng'ombe ati no mwaka ng'ombe cite mwitune tutige kuona kenda tuthithia kenda muntu ari mamunga uno mwangete mwitune ukaja kumaje ugeta voice uru ugeta ndani mingi iratumba gutumira na tunya tukitumira rujuru rwa mbwao dakikwa tukai tumenyerete muito rujuru gasingi kuma muito na rara rujira ndiguru turuita na mbwao lakini kana tugeta kulima muito ne kinyambwao usho ndetashiko kona ruji kwa isa ni inyomwera ndaja na no manga twerense atugeto tubere atire batu teka tawuni muno ndogwamirite muito ne teka nkugwirwa nkiona bate kulima lakini yango tega na wariye mantu jaja ukareka muito na jara mantu jaja buikulo jaja karekaga nara mito yetu buikulo eri na ngugie muito imbi weka ya ujonde amwe ukona to respect muito kenda jototeria kenda tumba kuona ambure kungana kenda tumba kuona ndoji cia kungana muno roje no to climate change yo kwa tweneo erumania no to boy da kwenda drought irojo tenaru ngombe gakua ukajo kaida for the first time ndugoi na swara irigirwa ndoje nara nyomo ishigutwa shikari kinya muito na twachera ya Mount Kenya tukambire gwikiria nyomo ndoje no aina aduru tugatha tukiruita kada tutana roje muito kinya tura kunyoro konora ko water is life na no monga tuthithia urakunde kumba kumbe kana kenda to preserve roje ruria ko in simple mpumbo kwiro na tukera antu betu tukaraniria nabo kenda bona teka tuina udhuku ne kato kwenda ku preserve ndiguru yetu scientifically socially ura ibuikwedwa i preserve itu uno mpumba gukwira na thank you so much waziri arimi bamira bakuri biuri muno ndiona no mantu jegie mira na muguka na thina muno nterecia coast counties maybe ugoja waziri wa kilimo we mwana wa Egembe na ara kurima wa mira imbio kubangira arimi baku bamira anibamara kaimi wegana OTV ne weru winda bire we fund emanto ne amira kabagathikira uranda bere no bugathithika na bamenye this time round but under serious threat so no lazima ba comply na bede bairende for implementation and regulations iranda wire no ndinda bere manto wita umbina kianine kana kuwa yatibatethia kwelewa ati tuina problem no tima na ukaranthi kwaranire na tha tukathiria thine ni a step to one solving a problem no nya ba ekuina na barathithia utima antu yakarika no ntutingwataniro no tukwenda balindi kikuya ku resolve problem na uni yangu karanthi ndi minister wa agriculture de Kenya tandreza mantu ya issues semira ndi muyembe kana mbumitenja wandreza we minister wa ndi minister niba kuona embu thina ekuya ya mantu ne ya muguka na mbi president ambitira mbira antu baku bare ya karanthia bacokerie problem yona tugathithia ngabana lindite antu bawe bonde abunge ma MCA nawe bonde dalile state house monkatha thita ndabeleza na no statement twaritire na mantu ya rethiata yarathira ino ntu ibakweria uibakwelewa maana ngwataniro na rwaria so we able to address the problem na ndekweleza uranda gure mantu validation niyo we fund kenda tuthiria ndi the president na ngirire na unu na ndamuromba to another extra 500 million
budget ya milioni 120 lakini ndo mweleze ndamura problem irere ya ndamura mbongela mbesa tuthithie validation na mbongelele cia kinya 500 million iu ni ongu undi focus kwere kundiro nayo now mpa directive tuikwangiri alamisi maansoni theithatu imbithite mangavana iu yonthe ya Kilifi Kwale Mombasa Northeastern na representatives ba Muguka na arahu maansoni kenda tutha twina structure and discussion na twangiri ni atia tuka implement sheria irerio and until they are called to order wetigirie nende no lazima ngui irito kulingana na sheria burekari utikingi kiumbo tethia no thiangi twina any other better opportunity than now so ngabaronga ngwataniro ngabarombe heshima ba respect ma ofisi na betikirie kwathika na betikirie when thirikari sheria yake ya kuandikwa no lazima ithiatirwe na thina cio iticoba one demonstration kianine ka kurumana we kumotura maya ne yethera yana thina kana gawa ri urorboda barabara ne bagirumana ino tubena structure ya ritingwe ya tongeria bo beto obisine thirikari bakawa rendere arwari ndasainire cabinet memorandum ya kuwevu marando yonthe ya kawa ko na ministry cooperative na ithi ne twire bachumburite ya kuthi na 6 billion ba thina kindogo andu bagaranthi baibangania bo barenda wita kuruma na mali thatu na mantu angi tuntenda uni kuendelea ubakachia kankabera uma awaba benefits ngabetikire kwathika na sheria ethiatwe na heshima na ngwataniro ethirerio ende amiru wa kinya ng'ombe neri yera bontiri because kinya out of this discussion they kuromba mbecha still ke million 500 nkame abo nkababangira some money kenda tumea validation programs ya tukwenda kuthithia uratu haithia ta batethekera uronto antu no betu na ngas publish the Mira Pricing Committee nkame ndika ngasaina gazette notice yo banga seti ndachoko ofisine have picked antu kuma nao baembu wanao kenda story bakuwa beite kubwa non to regulation ni ran kwenda si implementwa isi wite baba seta hama bei itu bangede bo bakaya manto cooperative licenses yo several kenda mbumba kumburinga onda na bethe bena structure yo tongeria tu kwethia ta buku menyika na thirikari eu no one of the ways ira ya tomato sort out problem so whatever one we with the office yakwa nkathithia na mbetete kuandika antu kwa enforce sheria ile ku EU na sheria ika-addresswa na ika-implementwa to the letter na sheria so baba ndikirite iba menye sheria ereo no tuetite alamisi representatives benu beye ntiche kinya koma sheria rawe de dieta ikari lakini kundifendi Mira as a scheduled crop I won't do it non to my business ikundifendi sheria bure kari na I still believe utire ngaba naomba kuinga wendia kwa search Mira on any other crop and I also believe kinya thaiba kwirwa anga Mira ya thithia antu abatura kuria kokin na ndawa ingi bakiri ya Mira so Mira ekerwa niyo ina thina na wewe ontu twina sheria hii ikenda antu twina nyanjirira Mira ekari yawa mbaira antu bakaunya ira Mira yo nambi validation nigenda bakunda whisky bakunda chai bakunda engine bakunda wine kenda antu bate mistake Mira so antu etu bakara kwa cond to order bamenya tu batethie bagendelea utauna Mira right ora bareya then the future cannot be good for them, it cannot be bright for them but now we have to make sure bakwa aligned na bati sheria bure kari kenda bombote yes thank you so much waziri PS maybe tukirikia migambo ekwe muthie kire Amiru na Kenya mantujegie MTP4 eje ineriku
Mpumba kuga ni ati karime ura mpumba kwiraga amiro beto na Kenya kwa njumla ni turi na plan thirikari ya Kenya na antu ba Kenya turi na plan iri kiri MTP4 na plan yeje ne guteithia mukenya wonthe kumura munini mwangore uri iguru ne gu protect businesses ne kumiru ni Kenya yetu infrastructure ne ku protect urimi kire antu baraba kurima arimi beto ba Kenya na MTP yeje turenda tumierewe tumithingatire na tumenye antu ara kwina plan umba gwita mbere uri na plan dia tutari na plan as a country gitare the second president of this country no rikana to athiurunkago as a country tutombere gwita mbere no rikana infrastructure barabara kuma aja gwita Nairobi ketha no areo karimi gita riu utinjira ya reo weto kamatite tairio ithano cia uchinja ya no ntubwa potholes kibakeja auga no mwaka to the trainer vision 2030 na form team where there is a lot of consultation kenda to the vision 2030 na twa this vision 2030 ikathithwa na 5-year plans itu with MTP na ndio to MTP4 which is very good no to MTP4 itegagatega mutoro inde gurara ure ne komba kumukiria niyo yutugwita ino ntuniro ni te araindikiri better agenda ikomba kumukiria ikomba gutuma itangugi no ntunwe atumenya turi Kenya uti muntu ukomba kuendelea kero tigwitangugi. Number one is call for hard work. Yes. Is call for honesty. One thing ira MTP4 eje kumba kuimisa mono nera tugwita ethics. What ethics do we have? In ethics ya tuena sio kima ndio tukuthithia. Kumba ketha nurungamite mbeca cia thirikari kumba gwikaria bwega no ukorore accountable. Na kinya ugwa we mukenya ketha biashara ku gwita mbiure ugoti na ita honest biashara na uno tukomba gwaka Kenya through this plan which is a very noble plan plan ni njaga ya kuumba kutwikia ange na kumenyera na kuprepare ndegroeje for the future generations which are coming uno mpumba kuwa. Thank you so much Waziri, maybe tukirekia your last words na parting shot kilima tujegie mutaratara jojo muthongi jo thirikari. No gante ndao conclude kiwa Kenya le kato e patriotic kato menye utie muntu ngiwe na responsibility yo kuria ndiguru yetu ni wautu twingwa kwa thei tuendete Kenya itu siendete tuendete ana betu na twendo ba mbi mbega then no lazima tuithire twina sacrifice now sacrifice nendi for the future of thirikari ya ndi yetu iko honest with one another ikuritangui tugichiumachia na tukimenya kenda tuithe hatuina heshima no lazima tuithe tukiumba kunjitegemea about twingwa over reliance on aid kana on debt ya tutura permanently through kombone na to lose our sovereignty ko no tukwina plan eco transit kinyambi kumaneke marando ya tutwire nayo katurombe ngwataniro no ritingwe bonene to increase tax base yetu ya Kenya kenda bura tutwire antu bakaiba kirio goti tunguru economy turite antu abari at the bottom of the pyramid kumania 3 million ira bari tuongele tax to increase base ya tax kenda barabara ya tuthithia ndabo tumba kuria ndabo yabo meaning that now we will be able to raise more revenue for running the affairs of this country lakini antu turaronde tutura tueta na mikebe kuromba utirio tuakira tugomba kuona heshima na kuin kuromba mukenya wende mumiru wende arari anjitolea kushuria what is it that I can do to change this country at a personal level. Kukuria Kenya tumbo kura kwa our individual families itiokura kwa sababu tuingwa kumaniara ndi itiokura so wenda kumenya Kenya ni ukura arari cia ile last year wale ng'ombe yana
kwethe wari ng'ombe igire ciukinya inya amba umekenya nende ni ukura kwethira uwe urari ma eka ithano ati cia mpempe kacia whatever crop no kuongera another one eka kana nusu Yes. amba umenye Kenya ni ukura kinya gethe urari akana kamwe katwili kwethe kuongera kangi o Kenya ni ukura Ndiga ni undaga. so ukaremi ibo Kenya ya kurou no to Kenya is a ne accumulation kana ne cumulative successes say individual families Yes. individual members of counties ira chinde nege achonde isi translate akiukuribwa Kenya kou wautu tuingwa turi a Kenya itwambe tuikurie kumanja cietu Yes. nontu mwichone Kenya kethira yukura na Kenya tumbo ukura kwethe watu tuingwa ta family levels tutukura. Yes. Asante sana. Thank you so much Bwana PS. Thank you waziri nontu kuona kanya na kinya gwe mumiru mba kuthiro gituthikira na mukenya arakunzo kuthiro cyo gitona ingwitikio kuthiro kimenya mbango juria thirikari ya Kenya kwanza gukurukira department mwanya kuma county level gwitia urabo thirite be kubangira na tuthiro tukiona kanya kaire tukethira tukita ageni beto kaire tumbe kuthiro tukita na mbere na rwadi ruru ibwega sana gwojukie kanya kambuthiro ngigucokera utira rungi Christine Wanjeru na kubanga maniritie nteto na njira enkinyaniro nimbete wakarimi county thiro na kagita gakega. Thank you.